Aenge suksema atau galah sane sampun katiba ring sitiang-titiang kaping ajeng para panoreksa sane wangian titiang ide dane sarang sami talar sane dahat wangian titiang lan resna sitiang-titiang galah sane becik puniki titiang jagi mapi tegar masatwa Bali sane mamurde imen tiwas teken imen sugi. Om Swastiastu. Aduh katuturan sakul imen sugi teken imen tiwas. Ide dame sarang sami sinah sampun uning imen sugi ipunika buka ada nina ya imen sugi. Iyo nak mula suge, pes yo liu, tanah yo linggah, umah yo metingkat, apa pun ada berana, anting, kalung, cincin, gelang, konyangan sarung emas, lian sajan teken imen tiwas, buka ada nina yo men tiwas. Iyo nak pusing lah apa? Dejek ada berana bahas awan aja kana jani duk mumaulah. Gak cerita yang makin imen tiwas ngideh kone api ke umah nemen sugi. Kene nyempet nih. Om Swastiastu. Imo suge mesawat dia men suge aduh nyenya kone do kelar telur semangan senang bumi nu semang kone ne mesawat dia buen imen tiwas mo ne tiang ne mo men tiwas bang tiang ini api mo tiwasa jak mula sekan nyai tiwasa kudeng ke api nyai deh mai ke pisaga kenenya nah nenek jadi nak air dan jenis nasi cange ale malu icang kudu yang subet telah kudu icange deja api deh nyai bas acong-cong lah kabancange subelantas itu ale nina kena imen sugih tekan imen tiwas ale na ngeklepit buen sikse gang ngeklepit kanti ketengahin imen tiwas ngalen men sugih kudu kanti tengah kudu men sugih lantas banget kena imen tiwas bas acong-cong lau tengah yang mulai don nyatan basi cerita yang makin buen kok ne merasa genit sirah ne mesge kas kes dong subeja marau dong dewa ratu buen bakal kudu buen aukot ngecoli men suge kumah ne men tiwas don kau suge tiwas kene sana ibaga nenek toleh ne bakat hicang dan kutu disirah hicangnya mai ulian toh bahasanya subebah hicang punya masalah iya tiwas ratu mo bahas ane tunyang wangi mo itu nak subejakan hicang mo toh bahas ane subejakan toh baulian angon pasile cak jemah kode bahas itu kayak kepayok-payoknya abang mulai teken imen sugi itu lantas imen tiwas sedih gak cerita yang makin imen tiwas kone ke alas di tengah alas itu ia ngalesan ngale jukut-jukutan don masuk selang
gitu dongkeng kaden jejak lo teken iki damen itu lantas kebedek bada lantas nekot iyo bada mentiwas makasih dia mentiwas dijaja kone ada anak ngaukin ada nih di alas seperti ini lantas gitu buen dia letak-letakin iki jangan dong dewa ratu iki jangan tuh kone ngaukin mentiwas olasnya mentiwas ngulungin icang marah di pangkongnya jani ada yang pabang icang tekenin mentiwas selok jek icangnya nyanan lakar pesunya atau grana mesaut dia mentiwas kidang dengan nyari ngemang icang atau grana nasi kan yang itu ada di alas makanlah ya diberikan yang mula saja mungkin iki dalam tuseng bakal ada kidang buron memuni manusia subelantas gitu seluka jenis iki dalam teken mentiwas malu seluka emodo dong dewa ratu memperara kok blelos ada prana dan pesu ada pipes emas mirah berli engkau mengejang laut duduk ke tekan mentiwas konek ragan dulu sakit tersubur hilang ya ikinan subelantas gitu mulai mentiwas ke rumah gelesana mentiwas makin subuh sekebede emas yang tukar beliang ngebas beliang ngebing beliang ngejukut-jukutan angon dedaran sewai-wai sisanya itu beliang tanah ngayo rumah cak gue nak man kesaduan beli merah tuh misi facial misi krim bar pedicure cek kekonya jadi mentiwas nyen sengidang anak bening ngerti mentiwas jadi jegengku ke keto nah kacerita yang mungkin imen sugeh ningeh kone ordo imen tiwas sube kone jani laut iyo kamu kumah nemen tiwas tur kau mentiwas mainnya emang belum di mana teken imen tiwas iyo sedap nyampat di tulis sangarnya tur iyo ngajarin imen sugeh nak ken mo tingah cana kone nyai sugeh jani to atau brana umahnya super baru jani itu nyai man semula ulian nyai memirat timpal masalah imen tiwas mimo nak semula kedo nyen mo nekonyam nak ikidang yang ngemango ditu di tengah alas konen tagat munyen mentiwas jalau teman cuak ngengal imen sugeh ke tengah alas nak di tengah alas ditu yang kau kidang main ngai malu mekelu yang ngawin kidang tusen masih ada mediko dongke
ken kaden nengo kone ikidang kulit buat tani men suge nak ken mesut iya men suge kidane dongke tonya yang timpal pilon saja tak imen tiwas adi bangnya yang ada berana liu begitu cak adi sebangnya yang apa adi men suge kene ngeneng nyai kan nak suge ngelah ada berana liu men teken imen tiwas nak mesti ngelah apa patut iman ada berana nento yang keto nyai menipal saya hicang temen cutaknya hicang nadok masih jatuh berani nento subuh lantas keto ngamres kone ikidang itu ngelen lantas keto di subah ngelen ikidang itu cak seloh kone cakne ikidang itu marah seloh kesiap ikidang itu termekijam saja subuh mekijam itu jeplak kayak bangga kone imen suge kopla kapten mempalu pen di batu pen mempalu di punya nanti cak subuh telah imen suge pesuget deh lima telah elu cerita yang makin imen suge muat kone maidah telah kudang balian kaden abang pejati kudang balian kaden abang sesari bin ke dokter bin ke rumah sakit tusing masih dia seger ngemasin ada berana itu telah ayah ide dari sarang sami nike angin sesuluh parilaksana sane ide dane sampun uning imen suge parilaksana itu mumu iriati sinah sengsara sane kepanggih len teken imen tiwas iyo mula sekan demen nulungin timpang terbakti yang wedi sinah rahayu sane kepanggih ayah ide dari sarang sami sinah sampun kuning nike parilaksana nicenan sane panggung asa punika satuan sami presiden tiang atur maka wasana ning atur Pak puputin di tiang atur Pramesati Om Santi Om